ایرو ما تورکی خدای ملی خو مبره خدای آغری پشتا خدای فلکی ام هاتن ناوچه بسم الله گریدای بازار آمده جبوی هل بجارتنی ام بری خو بدن ناوا جواکا خو و گل خو گل وقت گوتجی دزانی سیو یک آدار هل بجارتنین می هریمی هنه yani jboy bajarı bismil tikare çiş mera beje. Çavan bejin yani işte he. Bele. Çavan bejin. Valla çiş dileteti ve beje. Yani şu çi yani dedi bejin. Jboy hil bijartini seçimi ev siv. Şu an bilin HDP ev oyama HDP re. Hevi gumanın te çine pişti seçimi. %90 emi darkın. Sadi not. %90 emi vatiyakın torba bişinin memleket. Vallahi gerem kış bedeni. Yani em dem partiye. Görüşame ev yani görüşame milleti bismillah gere bedeni. Diyarbakır gere bediye ez verzanım. Beli jbili ve mesela hundicanın ku hil bijartina da 2019 je sadi hafte ve yek megerti bu. Ligor tahminate u ligor isal da 2024 yani Kaydı birin. ve sadi çend. Sadi hafte gere birin. Sadi hafte haşte tedbeje. Yani hafte haşte inşallah mi birin. Pişti hil bijartini em bejin yani heviye ve gumanın ve daxwazi ve çine gelo. Bazıye me gere bedin dem partiye em bixuji em zanın mesela la aliye Trabzon'u dert ki ve kısa dikin ki düvet dem parti tişki ver tünde em tahammül nake her Trabzon'u biger tek insanlık nadın dem partiye. Yani bila düve nadın ser zamanı xo gere gayret ama heki bigri yani gere em bedin ya ez var zanım. Bangavaziyate, bangate u daxwazin te heri davi çine gelo. Jboy civake herkesi. Daxwazame o yaxu bikun ciya xo o yaxu nadın xerki. O yaxu bikun ciya xo ez var zanım. Hêja partî hêja ew ê serkeve dem partî. Em dixwazin xêr û xweşiyê de bê qeza û bê belav. Ew partiya me bi serkevî inşallah. İnşallah em ê qazançkin. Yani em kijan parti? Dem Parti. İnşallah xebatê wê bikin em kurmancı em didin xwe em kurmancı em ji wê bunê em didin xwe. Ême partiya meşxwe belî ye. Oya xwe dem partî ji xwe. Em dixwazin ku dîsa ew dewam bikin. Sedû şêst wanayê bigire. Yani pir kêmasî çêbiye dîsa. Çima qayyumtê? Ola ka çima tê naxwazin ku tê em li ser bin. Ola ji bo qayyûmê gerem bi te bevra vin yek. Em nabin yek. Tiştê ku bike ji xwe belî ye. Yani xizmetê bike tamam e ji xwe ji gelê xwe re xizmetê bike bes e. Li gorî te ji sadî çend we bigire? Heftê pênc. Heftê pênc. Peki wek ciwanekî gotin te hêviyê te ji bo bangavazî ji bo ciwana hemiya gotinê tê davî çine? Oya me ji xwe bellî ye. Ji xwe vê derê tev Kurdin. Em ê tev bidin HDP. Seçim wê bive, seçim jî bi fîkra min ew ê heftê pênc ew ê derxe. Yê Partiya Kurman ji wê derxe. û di ber vê ew ê jî ew ê bismil daha xweş bibe, ew ê daha gelişmiş bibe. Yani çevresel olarak em bêjin, em li dora xwe binêrin, evan heywanê beredayî serê spê pir hene. Ew ê yanî çarekî ji wan bibîne, ev qaldirê mê me sorin tê de hene. Xweş çê bibin yani çiqa dere ewa me pêş dere yani. Wala dibêm tev insan birayê hevin ama bira bi xweşiyê merev bi dilxweşiyê merev rê bi hevdû de daha çêtir e. Yani merev ji bo vê seçîmê jî dilê hev kesî gerek negire. Kî jî derxe gerek merev wî qebûl bike û merev yanî beklentiya me jî heye gerek ew jî ser îşê xwe be û li ser sorimliğa xwe bikişîne û ev e yani. Valla hedayın belli ki kazan ki. Kiye? Avul hedef ve dem. İrade insan hiç an delega ve pişti de ise kayın babacağım devlete güce ben ayıcak kaç bir. Valla hizmet millete de ben gel millete gudariken vitwazım aşağı çıkmazım. Valla emli ben de tişte xoş. Gerek ki jiyan xoş be. Ku partiya me vere seri. İnşallah evandra daha xoş be geç be. Dem parti. Partiya me ye. Ew kuwer serî em ê daha pêkev xweş bin çimkî zimanê me partiya me destek dike em wê dixwazin ew partî were. Şaredariya me dixwazim ji hinkî vê belediya me mesela rêyê wan û eşter bêjim çopê me hinkî çevre pîs e. Em dixwazin daha paqij temîz bibe.
ام ویت شتجت خوازنانه کا 85 نوت ادبیجم گرکی بگره اف زمان ما اف زبو زمان خوام دم پارتیه گله ما کرد ام زان بن و ام یکن یکیتیا ما سروی پارتیه ام ویت شته دری مدا نقاشی تنه والله ام دبن ام پارتیا خوی درین برا پارتیا ما زان به گله کرد ام هنه ام دخوازن کرد ما ساخ تف به یک ام ویت شته جوان خوازن دم پارتی به یا ام ددن خو ام ددن خو مبدن کی ده تفجی زانه گندیه و تفجی امن تف ددن خو يعني جسدي ام بيج النوز شو دم بارتيه والقورا وي حاضر ياخذ كا ويقب سرب كذا دم بارتي البيشه ادن جيش خرا القورا خد دخبتن يعني اما دم بارتيش بدا بارتي ورفا تشتك شينا يعني ام في تشتي مثلا بيج ام جنالدا الجندار ودني اجا مثلا بين نافا جندا هيجا حرينه ام بين شاقلن بسكريكي افانا ام بيجن اي قنارسيون انا او انا برچاو بگرن و چيكن باشه وان تشتا بكار بينن چيكن برچاو درباز بكن او تش باشن قام دبن دمي پیشی داش خو تدي ام گاوا وانا ورن جارتنه قايم نه او کرنه چونكي دمي پیشی مدي خباطات جمرات کرنه شو وكاري ما چه بسم الدحريه دا بو قناسيون صورنه ما بو او صورنات انشار سركنه ام بيجن اوي نو هاتن کشاندنی اوانات تشکی باشو ام دبن انشالله گاوا گوورن اوانا و اینکی تشتی دیجی دپیج دابه انشالله و وصابه سرچم ام دخوازم پارتیا ما قزنج که ام کرمان جوجی و حیا کام ساق مجی ام بدن HDP يعني تقول ها دم بارتي نقول او بو تو عدالتك تن زاتن تن هوا قايم مافيت سر تشتي حقسزي كلوان كري بوش بلا حق جبو چه و قايم مافيت سر يعني و حقسزي انا ki belediye başkanı adayı hinki avantajı olan ve hinki bir yerelleşi ve açılmış bir ve avantajı farkı heye ev %8-9 ev inşallah tahmin ediyorum yani ev millet ev bisine çünkü diğer ve davi eberi ne kadar açılmış bir ev bir avantajı ev bir cari ev sağlamış bir yereli de mesela örnek ilk ana batekeli mezel çekirne düğü mezelinde ışıklandırma heye ne evkavi heye avavi heye çencera bu Çin bu cenaze evari özellikle denkti mesela ana hizmet avuditine ve katandine cihe fakat ne ceranaviye ne avaviye ana evari cenaze geçe ve mağdur diminlur. Komple dem parti kes bırak avkneke. İca normal oya koy bize debke. Bir bölgeme yani normal evkavi de inşallah %90'a bir yani bir yer dem partisi bir de. Ne avcı mekabelank. والله الزولو بيشم يعني جملت تشيكا مرت باش بي ملت مر كرا باش بي بلا ان شاء الله وقزنشكي جبالي حرشتي قال ميرو فاري بسم الله تشيكي يعني جملت اوير اف باش واز شلو بيجم بيتر قه بدن سر اورنجي خو بيتر بدن اشتا مكتباني خو ولوي هاوي ان شاء الله وهدف سر حماكه دم بارتي امير رايا خو بدن خو ام بعل قنجي امير رايا خوش خو بي بنادن كاسي ابا قد ياتشو هون زانن هالبجا مرة يا رايا ما ناس كثير رايا تركيا قشوتان خوار هو نزان هو جماعة شيتر زانن چيكي چيدكا دوري مي چيدكا دبي فتو چيكريه oğlum تا چيكريه فتو كده چيكريه خدا حسبك بعسكرنا خدا جماعة بي كشي درناخه أمي درخنا ونكر تك درخصنا تتشكي وتنا أنك زنجي منجيني برادا يعني تدري أو باشخة لوكي دني جمع بيبت كسر ناخه قومي أمي درخن